Okay. Kakabsat iti parokyanos ti Sibilya daytoy DJ church nga tinulad tayo daytoy ni daytoy tayo nyo karuprupa na nagbalin nga museum. I don't know na kumbento siguro dayjay awang kanya tayo dayta kiti amin nga followers amin nga viewers daytoy tay church nga tinulad tayo dita Sibilya Santa Cruz. Ito tinulad tayo. Najay images, ijay natulad dagitoy. Dagitoy tinulad tayo dagita. Images nga dagita. Nagajidad duma hantay na kopya amin but this is the picture. This is the second church but nagbalinan nga museum. Dito. Ito, nakitaan nyo kasla na almost nakopya DJ original. Dito yung new church na dakkel circular dakkel namin adun ti tao nga umay millions pilgrims nga umay ditoy yearly nalawad at ti ground ado ti tao basit kanupay ditoy. This is the ground. This is Ma'am Pinky, our sponsor. We should thank him, my dear parishioners. Dito ti new church, dakkel. Ado ti malaod na ado makimisa. Wow. Isla kalawa jay, jakam mo. Na lawa a lugar. Mexicans, our brothers and sisters Mexicans, devosyonado da talaga. Religious. I don't know what is this. Guadalupe, Santa Maria de Guadalupe. Kung saan mo tayo yan. But this is the church. Dayjay mapanak to madamdama dyan nagparangan na. No makita yun dayjay. Dayjay church nga dayjay. Dayjay, if I'm not mistaken, dayjay tinagparangan ni Apo Santa Maria ken ni Juan Diego. Mapanak likod daytoy dakkel a church. Masapol mapanggam to damdama. Just to update, awan dom na di simbaan tayo kakabsat. Daytoy. Kararagang kay amin nga followers sa dinuman all over United States, California, Hawaii, Philippines, amin kararagang kayo. Amin nga pumarokya at Our Lady of Guadalupe. Kararagang kayo here dahito tinagmisaan datoy uneg na ditoy diya ayan ti original tilma na ibagami na iji secretary nga imit mi dijay padi dito director ditoy kayat mi nga mga lati tilma through the babaan ti surat niya po arsobispo tayo so ti ma-install dita parokya. Okay. Sumaro natin sa bado. This one. Medyo yung kakarupro pa dyan church tayo. Makita tayo. Maba. Mapantay dyan. Mapantay dyan unag. Kapamikitaan dito yung nagyan ti unag dito. Karupro pa dyan Sibilya Paris. Our Lady of Guadalupe Sibilya Santa Cruz. Dito yung terupa na. Ngam kasla singking kakabsat kita nyo bang kasla bangkingan kasla limnaden kasla dakay la di Sibilya no dakay dito kasla kay maadad toy no adda kay dita Sibilya. I don't know what's happening here. Is there a mass? Oh. Is there a mass? Oh. Is the mass going on? Hay misa ahorita. Acabamos de la misa visita. Ayun. Mati ka na? Don't know. Mati ka mapaalam? Ay sa mass. Madamati misa. Misa da.
Hasta tiunag na. No puede. Okay. Acabando la misa. Okay. Okay, gracias. Ano matinisa? Ada matinisa. Pwede maglako. So, ang daming misa na gabi. Bueno, bueno. Ora din. Malmalong ka matingking. Ay, Juan Diego. Juan Diego Church. Ito tiunag naman na matimisa damat. Domingo Misa, 10 a.m. Domingo Misa na. Maalam ka. Oo, sige. I'm trying. Buta matinisa sa ang kamakasta. Kapastikan. Hasta tiunag na dayay. Madarak ka ti pillars na. Okay. I-update ta kayo to. Ay, Ivan. Ivan.